การสปอร์ตคานเองสังเงียนี่ที่สวยตั้งโลเสละหน่วยสมเนียดลิงเอ็มที่เตปอฮีกันเทศกาลมาเลยกัลไปเปกเขากันนนไปโดนเสนียกติโตค่ะเซสอนมาสาปอยติตัวคุณช่างเงินเป็นลับเป็นละวะกบีลนนที่ริโกตาลอมซีละวะผู้สปีกเกอร์สุรคาร์สุมากังตกขบุยาสาร์เกตเฮาซาอุปาติตานปวดละอุปนินาตั้งตลากวังนัตุรังสีเตปอฮีสวยเฮียทางเอ็มอติแท่งเฮียกันไงตัวเฟรนนี่ตัวบางส่วนจูอินนัสัตลุตุกวังอ่ะกัลเทลล์เตียงสีเตปอฮีสวยตัวที่ออกมาเซ่เฮียละควานไซรังฟิลไหลนักคู่วักออเดอร์อมละวันโทเนี่ยให้กันละทรงเมกันเนี่ยผู้สปีกเกอร์ลุงเลยผู้สปีกเกอร์ไซรังฟิลคู่หน่วยโซ่สาสกีตั้งแต่มินิสเตอร์สาวตักโปการส่งมาสันตราอันลิสโปเปกสัปนี่ผู้สปีกเกอร์ที่ตัวชวนนี่สังสรรค์ตั้งแต่ปกติทำมา呀จู่ฟังจู่ผู้สปีกเกอร์ลิสโตมันนี่จนมินเป็นเอเซลักกระทรวงกับผู้โลผู้สปีกเกอร์นั้นทอกันสการลูกกันเปกออกมาข้าอันนี้น้องตัว House Leader จอมตะกินเห็นทั่วสวยเมียตัวน่ะชวนกับ Member จอมตักเต้นThe annual budget for the year 2026-27 chu kan sei ho zauta a tuna chuan chief minister zom tak pulal du ama finance minister ni bok wind up turin ila somangu Put speaker iso yang khan waina kan subject hi financial business ania Vawiin kan subject pon khasu karon riak lovanga ten kan subject chunga kan member ten an soipok ha amal te ten karon riak don chuang lova a hlomin karon fruit chomaya amaro chu afal de ubi ka han soifia du pakhat chau khania chu kan district council te chungchang ron soi chu kha ania sang nile som nile pali som nile panga atang khan second finance commission recommendation ang zela kalin RE hipek ani ngai tolo ani hei hi khechiang ila tin plan le nan plan om tolo boka tin an mani ring tokin an mani kutzala than tiangin an sum hilo mangve te seti in GIA le salary pokha kanda sang chuang talowani tun ma ka chuan salary rangin GIA rangin pek chin an ni a chuta chuan salary aṭang te khan thil danga an lo mang thina engpo ni se hei chu an mani ram en kol tu te mi pui te thlan chu tho an ni a an kuta poisa hi ti hian da fin vekela trul an tiang in mang sela an manin an mi pui te chuan mangai berang chu ti in clear sang lovin kan pe ani amaro chuan han mangta kan clear fan saklai salary het a khanaom lai kha chuan an za ve dewa tuna ro chuan clear khanaom ta lo wangin campaign apia ngin sarkar na an soi mua anin tiama atlinga pia ngin sarkar na lak bel ta chara chu wang chuanin sarkar na thok lo hian an sum tamber hi aluang ta a facts and figure hi an soila full speaker sang nile somni pathum somni pali a khan district council khiam lok la hei kan business hour hi darli lo pel de to kan sun zom donem dia kan tui tlak ya te po ngai te la ale sun zom le sun zom le sang nile somni pathum somni pali a khan district council pathuma slo atan ansen an budget pum puya tangin za somkwa pali point pariat pali chorwalin ania sang nile somnile pali somnile panga a khan tle minat laniam dewa za somkwa pani point pali anile a somni panga somni paruka hian atong san per hun atlengta za somkwa pasari point pakhat pali anita a heta hian sarkar na thok loa khan an sum zong song deu tho aral ta
development atan mi pui te chuan za pathum po an chang phatalowani chu soi ani ama ro chu sim lovin a hluar zawng in an kal zela pungta tiala hi chu kan zawai kan hriat pui a tha in ka hria hetianga an kal zel chuan kan district council te hi an la collapse don ani lo pek thei lo tur tam tak sarkar na appointment an pedon ti na ni atua to tur chuan mi pui te tho an nia wangin hei thilom dan ani ke ni chuanin finance commission ina a recommend ang khachu cheng khat po bo bang om lovin pek kan du kan pezel don boka aba khil ero chu a har sa ve de don ti kha kan soi du ani gin kan chief minister finance minister nia soi chua ta ka chuan adi khop mai kha sarkar thalowina hin ani poi po kan ti kan hung tram kha zep thu omlo kum ngo chungin CM panga kan han nei kha apoita mema eng po ni sela kan chief minister finance minister ni bokhian one time talin tuna liabilities nei khi pensioner hote liabilities an ngal doga one time talin kumdanga pethelo ni pon va khatal chu bela udang kong hi zon sakram sela avatham ti kan nge nani a pethei tu turin thil danga manzel si chuanin keini dangina lo tor khachu a har ve bokania an mani thantin ngei sarkar an nia speaker tuna pension pek thei lo tur an lapung zel boxia tuna sun kha chu om to lowin karing sarkar thading to speaker athalo lai ka chu bitheng hil sakram sela avatham nia speaker party dangki no zong hi ka amo kan lak vek chuan kan zo big don lova hei chu min lo khiat thiam pui turin kan ngen ve bokani tun sarkar long achelai shep thatun ni khamo speaker ole kan budget a receipt hi han soi phot ila pani om ti kan ria revenue le capital ta chuan kan source lian tak tlang pui han soila state on tax revenue hian kan main source to GST hian hei hian tuna hian za som sari pali chuang aron cover ani GST hianin kan total revenue receipt aṭangin ti chuan in states on tax revenue aṭang hian apun na hi 9.54% ani a chelem lova GST ro chu beisai kan phak lo kan soyang khan India ram pumpuya po tax kan don tlema wangin kan devolution po state min kat sak ani kha min root ve te po ani mai theya tin helaya hian kan thria reng tur chu he sarkar hian electric chitman bill kan tipung ve lo bok ani heng te chu tipung ve langin hei ai hianin alu po lut ne manga amaro chu mi puite ma kan ngai wangin achi alo lut tur ngot kha kan thalel thailo ani tin kan member thang khaten departmental work in penhem lutuka GST tlem phani amti departmental work hian GST kan lavek thova tuna phechuan in GST TDS kan ti tax deduction at source hian nuai ni le singa china hianin kan lavek ani chuwang kha chu kan resual de lek ani mai thei tin adon le chu states on non tax revenue ani hei hi apunna atam lem lo ma se apunga kan lom na ber chu devolution of central taxes and duties punna hi ate khong hi 0.5% aṭanga 0.564% aminti punsak awang hian tuna hian kan punna hi alo sang ta crore sang khazali som ko panga point pariat panga in kan mu pun pha chu apum puya tangin 12.80% atling hial ani then post devolution revenue deficit grant anti top ta tin health grant te po atop to khang atop chung khan kum danga kan mu atlem tial na ang hisapa gan mi thiam te na chu thian khati chung khan overall la apun na hi crores asari som kwavel zetsu ani shrim ni in country ani ta hianin state som pali hian an ngai an o zo lova
อันพักลวันดินมุนมาซาสเตทสอมปลีกันปุงทุงะจุงสิงห์จวนกันเตลไม่นิลวินอาปุงตำจงอันเชียร์นะเกนเร่งอินเดียรัมปุ่มปุยาฮิยันอดงตำเบอร์ปลีนะนั่นนี่ไอ้กันลมเอ็มปุ่มโมเดียสุรการละกับโปไว้นาฮิยันให้เฮาสาฮิยันอินลมถูกกระสอยตักมิวอันนี้Then Finance Commission grant aom lea tahian kiamna aom hloma RLB kan kiama ULB ai ro chuanin crore coin kan punga hei chu LMC wang te po ani anga Then State Disaster Risk Management Fund a hian kan kiam boka State Disaster Mitigation Fund a hian kan kiam bokan heng hawa hian heng hi enga tinge kan ti mai theya Finance Commission period aloral zel hian heng awi chu abula tangin an tan thale thina ni tuna kan din mun kan thlen atang lo hian abula tangin min tran tir le a chu alo niam ta amaina stani ma se apung le don ti hi he hausa hian ke soinga ma apung chole zel dona kha chu ti khan akal ngain ate fung a basic akha an let le mai ti na ni atin performance grant te po kan performance rin kan mu belle treu dona ei chu ache don ti na ani chuang lo ni ten CSS atang hianin vaibel che sang khalle paruk point somin pungdon tura kanin ngaya kan CSS au hi SNS par sa hian kan onboard de vek to kan department te an tanga chu wangin incentive po kan be sei ani Then EAP kanti externally aided project hei reimburse systemical ania kan don to sa kha kan man chak le next installment kha kan dong chak ani le maya kan performance ania reimburse system vekakal ania heta hian crore som thum chuangin kumina hian pungtura kan in chuta heng kan pun na chan lian deuh te chu Asian Development Bank ate New Development Bank atelon kan lak don wang ani heng hipun na tha ani achan chu heng aṭanga lon lak ki state tinin kan du theba thei topin kan beya athat na chu kan sumpuk za som kuwa hi central mineral sakdona za som te chau hi kan rul ve ngai ania wangin heng awang hian leiba te po lo pungin langma sela leibat lom omani ti kha kan hriat thiam ram athakopin ka hria ti chuan kan total revenue receipt pumpui hi za som pathum chuangin apung chowa ti chuan kan budget aṭanga za somriat pani point panga pathum hi revenue receipt hian aron tuam chowa chutiang chuanin expenditure apo khana sang enga tinge san ti kha kan member te khan kan soide uveka kha khachu nakina karon soi fi anga chutiangin revenue expenditure po hi alo sang chho vele ti khan revenue receipt rau hi chuan kan revenue expenditure tura kan chut kan don tur atam na hi vaibel se zariat song kwa pakwa point pariat pali atlingani hei hi revenue surplus ania postbaker ka hriat chualo chuan Mizoram om nuwa hian tun lo hi voi khat chia zero revenue surplus hi tun ma khan voi khat om to chuta an surplus na chu nuai somni pasari ani voinai ro chuan vaibel se zariat som kwa pako chuangin revenue surplus kan nei ani ten capital receipt le disbursement lampang han soile thuak ila recovery of loans and advances hian kan kiam thla crore thum chuangin kan kiama hei enge chan kan ti chuan kumnga kal ta chunga tang khan sarkar hian HBA hi apeto lo ni chuwangin mi apuk tir to lo chuan mule tur po kha atlem ta khami HBA lo la chin kan sarkar na thok khowa kha an pension choze boxia chuwangin kan puk tir to bok lo kha chuan
อารุเลนตัวดอนตัวข้าเตรียมตัวโดนนะไอ้จูอมดานตัวอันนี้ที่ข้ากันสอยเฟียดูอ่ะเต็น public debt ทหาร internal debt ที่ให้ฮีกันหลอมนะอันนี้อ่ะเอ็งอังปอยน์กันเลยบัดจงจ้างให้สอยไม่ลาอาเตะฟงจู internal debt ฮีอันนี้สุดท้ายส่วนไวเบลจะสำนีเลยปลีปอยน์ปักกัวอินตัวนายฮียนกันติดเล่มโดนอันนี้ให้ที่หลอมตักอันนี้อ่ะแห่งแต่ฮี GPF ที่กันเป็กชัดวางที่โปอันนี้อ่ะเต็นกันสุรการฮียนกุมตินopen market borrowing ฮีที่นิยมเซลกันตุมาเลยบัตรจีขัดสู้อัตมทยังเบอร์ปุกเซลกันตุมอัตโลจีขัดสู้ตีเทมเซลกันตุมาการบัจจีเอ็นอุลังอินการสุรการตีอัตงิน OMB ฮีกุมตินอัลลัตนิยมเซอันนี้ให้สุรการทราเตนัจูอันนี้เวลาไทยลวังติดชวนกันพวกนัตัวติดชูนบาเต NCDC เต UIDF เตปางไงข้างสุกันหันติดชวังอ่ะเต็น loans และ advance central และ financial institution ในจังหวัดกันดอนตูร์ฮีสาสกีจังเฮียนไว้เบลจะสังขัดกันเบสยะติน EAP centralina มินรูปุยนักขัดสุกัน revenue อาคารอลูตาอามารุสอลอน portion กันรูเวตูระเตขัดสุ capital เฮียนอลูทงะข้าไว้เบลจะสอมปลีปอยน์ปลีปรุกอันนี้จู่เนี่ยนะเบลคอมชวนินไวเบลจะสังขัดสอมปลีปอยน์ปลีปรุกอันนี้โดนะอาปุนนะฮีไวเบลจะจันฮิสมงาปฐุมปอยน์ปฐุมประคัดอันนี้ไอปุนนัทราอันนี้อาปุงเคลมจีเตเซ็นทรัลมินรูสักดูร์จีเตขัดยังอัตงาเลอาปุงอมเมียโลอัตงากันมุตัวลิงคอมอันนี้ให้ยตัมโปเลสุรการทัตเตนานมันตัวอินโซเชียนเนตัวรามันเจนิโลอัตัมโปเลนลอมปุยตัวอันนี้เต็นการ capital expenditure ค่า capital ให้ติเล็กอัตเลมกันตีมาสอนในรวงงามให้สุรการเฮียนอินดินลวนี่อินติทาลวนี่มินติยามาเราจะตัวไหนเฮียนไวเบลส์จะนิสมนิปลีปอยน์ปลีปังอินการ capital expenditure พอฮีอปุงโดนะจู่ๆเฮลายาอีเวลาไม่มีเทียนอินติทาโลมินติอันนี้ point มินติไม่เสละผู้โมดีเตควานติทามินติทัดไม่ยาส่วนส่วนอินติทัดลมมันมินเปนี่อารมณ์องคมไหมให้มี capital infrastructure กันติทัดวางเฮียนิน incentive ตั้มตักมินเปอันนี้ข้ากันอินเตนตัวนี้เสลังอินกันติเชียงกันติทาติจูเซ็นทรัลสุรการควานอาเชียงเบระสเตตินกันดาตาอันกอลเวกะสุดท้ายส่วนลมมันมุภาคซิงะกันหันเตลฮีอารมณ์อมกันติเลอันนี้เต็นกัน total revenue และ capital receipt เตexpenditure เตกันทรียสอยเคอร์โปอังไงกัติลวะติดชวน revenue receipt อาคาร surplus ขัดจัดกันในกันตีอามาเราชุ capital receipt เนี่ยนะหันเบลคอมคาน capital ลำปังให้เราพายเดียววางอินกันหันโซฟินคาน overall กันบัจจุปุ่มปุย surplus กันในฮิจูอาโลตันยมตาติดชวน surplus budget กุมินาเฮียนกันหันพอร์ตไทยกันล้อมมายอาปุ่มปุยกัน surplus นั่นตัวจูไว้เบลเซจัตุมสมควรเลยปัจนี้ point ปักกัวอาโลนิตาอันนี้เต็น GSDP จงจังข้ากันสอยกันสอยต่อทีน่ะเจียงก็เป็นกันสอยนั่นแหละงะอินเนียลนั้นนักกุมละมากันมันโตโลรัมเตหันไปสิละตุนมาสงครามกุมสังนิสมประคัด data มังคันกัน GSDP ฮิตสุดทินอันนี้สุดจู CAGR method อันเตียอาลัมปุ่มจู compound annual growth rate formula อันมังทินอันนี้การอันสุรการเฟให้เฮดิกโลกันเตียนี่กัน GSDP ข้าอาสังลุตุอัตักตะข้ากันเซ็งพาอินกันเชลวะ
amaro chu engkim mai zukte na bul ani tlat sia wang khan adik kha poi mo sia adik lo kha kum tam tak chung kan lo manga keimani kan in boka mi pui kan bum boka chuwang chuan adik turin kan ni na tak ilang na mang u kan leibat te po a percent chuan asangang kan fiscal deficit te po a percent chuan asang ngei don kan GSDP kan ti niam chuan ma se ituar na mang u nakina kan recover chole ma yang tin huai sen takin sang ni som ni pali som ni panga budget atang khan GSDP dik kan ron mangta a ni chena ka soi CAGR formula ba ka khan estimate method dang point forecasting antia arima method antia chu auto regressive interacted moving average tinania arima chu sumi chu kan an mangta kan GSDP kha lotla niam ta doi mai ni mase poi kan tilova kan kal chho puya ti chuanin kan leiba te alo lang tama percentage chuan atak taka atam tinani chonglo ten kan fiscal deficit te khatiang te po kha a percentage ka lo lang sang ta amount in atam ta thu tina kok chong mi alova chu thilom zia kha ani a tuna po hianin kan GSDP hi kum ni akum thum na tur an ni ve to a ngai kan otran ve ta ni te na dikatangin bul kan han tran chowa tuna hi chuanin 10.85% in kan GSDP alo pung chho ve ta a kumin budget kan phartura kan pun na ringot po hi vaibel se zali sangli zani som ko chuang alo tling ta ani chuwang chuan kan performance a che ran lo ten fiscal deficit hi kan soyang khan don kum kalai bi a khan 4.58% tura kan ngai kha revised estimate a meu chuan 7.56 alo tling ta a ti chuan kumin kan budget pharme ka hian 3.81 a kan dan diam le don kan ti kha ania kha asan chante nakina kan ron soifi anga ten kan debt to GSDP ratio ei po hi tuna hianin 42.80% turin nikuma khan chop chu ani a tuna kan budget pharme ka hianin 43.56% turin alo ni ta a ta te po hianin kan le ba thi apungnes ale mai tin ein dem nan mangdu tan chuan aman thei ve tho a amaro chu kan le bat aṭanga vaibel se sanga za thum pariat point pariat pakwa hi saski ni pung omlo kum somnga nuarul tur adik chia chuan kum somnga nuwa chuan he poisa lunne lo tlem to lenga kum somnga chung chuan he sung kum tin kan don hian investment kan lo sia nga pusum tam tak lo thok chuak man to dona tin mitam takin anrin dan hian kum somnga po loral sela kan rul tak tak hian ring lem lo achan chu ste zong khan kan rul ngai dona rul lo kha kan du vek dona politically point in rul tir kha a har to hi arin oma chuwang chuan grant anga alakal mai te po hi an ring ania chu tuna kan leiba kan hanti kan GSDP aṭanga kan tante khonga khan khatiang kha vaibel se sang chuang kha chutiang saski sum chuani a chumi chu han pai ta ilang chuan tuna hian kan debt GSDP ratio hi 31% lekani sang tolo khalaya kha kan riatlan kadu khop mai ani tichuan saski hi kan riatangin covid aṭanga lo chuak India dan pui article zan hi somkwa pathum nuairon siam khania ai po hi te khong aum thowa kan GSDP aṭanga te khong ron khoi tho khania amaro chu poisa kan vapuk thei chin limit a hi aron ti sang chuang lo ni saski hian kha te na nan manglo he lai kum khata puk min phal sak chin ka aranin oma
saski ai ti zatin puk to a hei kan chiar te lang anti chuang lova chu wang chuan kan leiba kan poisa puk tur kha min dip dal lo ani amar chu kan leiba dang khan chiar ani te tlat thung ani chu laia tak chuanin kan leibat kha pung angin alang lo thei lova hemia wanga pung ani hi chuan kan lom jok tur ani a tin kan don to hi tu financial kan laia hian crore zariat somruk le panga point pasari panga kan dong to a incentive hi pali kan dong to a he incentive dong thei tur hian India state frank hian fully compliant state an yangai saski ta kha kan han soinep lekha lutakani achuin kanin chua amaro chu khuda zukala zukbiak thata wanga don mai thei ani reng performance angai ni kan ti that miao chuan opposition sarkar po nila two party sarkar po nila khami compliance a khanin kan tel chuan kan dong tho chuan kan ti tha a mizoram chuan kan sarkar na thokte laga hianin lom thui kai ka soimol mol thina India ramayan fully compliant ni thai state pakwa chau kanomani chung zinga kan telvet bang chuan hang incentive te hi kan dong ani a ti chuanin tuna hian he financial year ralma speaker kan honorable CM khan thulomam takte soya khoi pat ber khange fully compliant nia state pakwa ina chawina an don ti lai le not state dang te hian reforms hi enia hian an dong tamzo kem ti ta soi lo sela reforms te hian siam tamzo kem ti kha ba cha hria da ba cha ve ka soi tong khan India ram puma pali na kan ni chuan ati chiang main karing ati thazinga khan ten incentive kan don na kha part 4 incentive for achieving target fixed for capital expenditure mason ruangam capital expenditure ti thata wangin kan ni saski masa kan sarkarin asem kha mi sang chuang he na sem soma MLA candidate te antlin theihna tura sem som mani engma kha khan ma son ruanga ma siam lo kaini chuan khatiang khan kan mang ve mi alo chu wangin delhi in ti thae min ti ani chu then part 5 mining sector reform abok kan donga part 7 bia incentive digital infrastructure for agriculture kan dong boka part 8 incentive for land related reforms by state government in urban areas kan dong boka tuna kan la be sei hi part 9 atangin efficiency in financial management post speaker engang point sumen kol in thiam lo ni min ti sela central sarkarin sumen kol in thiam man lo man kan peng chu min ti miau ni post speaker ahriat avan wa me ma lo ma se state dangin ngate kai ani ai tam hi incentive yan don zel bi ka mizoram hian adan in angreng sia hian kan don tam ve theilo tilai hi soi thleng lo sela not is anga tinge kenya state te sikkim te arunachal pradesh te tripura ten incentive hi kenya tam te andon mizoram in cyclone ramel kan tur wangin nuai zathum som ni pariat te kan dong chung hian atlem ber kan lan reng chung hian eng tinge ti thaber pali na kan ni thei a document min pe them ti ha zote India sarkarin ati thaber pali na min puanga incentive dong thei India rama state pakwa kan oma akhe chiang do ni chon kan member khan central lam zone mai se speaker to the khiso ya tolin ka incentive dong thei pakwa ti lai kha saski nuaya pat pakhatania not is that tam takhian khamin nuaya CSS scheme zong on bota central sarkar thu nuaya CSS scheme te da mani state thu nei na en kol thei to lo tura ti kha an du lo wangin financial fiscal reform speaker state du lo portion of wangin tuna hian ati du state ten lai ri to le tu danga zoni se appointment ka ria a she sual an email state dang shed lo portion ka ring chialo kha chu nakin lama ngai to speaker finance minister smita tum ni CM hian ayo min tira
azot tu minister hlui chekvel tu zom tak hian khala han tel lo ning ke ria ala han state in an ngai ven an soina sa a memorandum kan pia khalai kha phim phurngai te won nia ka helai hi mai sela amuna tel nge amuna kal nge soi hong ge tel hian achan chu chiang ani kan fian saski nuaya hemi he pat nuaya central sarkar in tuklu lu tukhi phim phurngai takani ti hakan soi mai ani a chu wang chuan state tam tak hian tangin an di le ti lo kha entinge kan riat thei tong entinge ma pon riat de kha ku speaker a ha state amuna kal nge ya meeting na tel nge state pakua ina kha fiscal reform satana reform an siam kha ka against poni lawa ma se state tam tak hi chu an la film khur i ti kha kan riat film hi tha film phurngai poni ve ya state dang zirtur tepo kanla in azwat rilo kan finance minister here ai koin I ti boy lo te u I se meni pek tiri la thong takina nuwa comment kan nei le kan in deal don ne oh kan ram le nam hi tin lung thiang hlim takin mangai tlang chu ni ila atu sarkar poina na an tho thata central in lawman aron pek te chuan anin lawm pui tlan mai hi wa tha em ve o katia kan ti that po le lom lo tual kan om tlat hian eng hinge mo kan mangai eng hinge mo politic kan khel chano ka ti dewani part 1 hi state zong ta ni part 1 ba ka chuan incentive mu theihna part big au ma pakhat chawani lo part enge mo zat au mani chu ta chuan state zong chu mi dong tu chuan kan in tlan sia ka a hun bi an tu ka chu mi hun bi tuk chu a fully compliant state ni thei chen incentive kan dong do state ma hian saski incentive mu du lo an om karing lo chu ti khopa mol do state ma om karing lo so wangin tu na kan be se le na part 9 na hian efficiency in financial management na hian crores athum som nga kan la be se ni part 10 urban planning reform a hian crores a som li le pathum part b a hian crores a le som pani a Vawiin crores a ruk som nga pathum point pani panga tun tharal ma hian mu thei kan in be se ya man ni khanin an ron man mo khop maya nak tu ka ron upload ula ti chuan kan lo peng ha lang chu hei kan in sem dona ati masa kan lo pe ka poisa na dai lo chuan in chang lo mai palang en tia khami a khan kan pe thei ta lovani achan chu heta po kha kan hemi po hi function lo kha ti khan server kha athat lo wang khan hun tiama khan kan upload thei ta lowa poi khop maya amaro chu hei kan la be sei thowa kan la be tral reng ania a pu speaker members om tak puro ba tak khan thil hi a khsual ve thei khopa nichin khan cyclone rimala crores anga indonga mintia tuna ron din le khan crores athum vela ron tlaniam le to ama le ma po kha a soi za thi ni ang lo thina patling mani le mani thurwal lo ni his a boy thlak patling mani le mani nial chu kan thiat khamo cyclone remel hi kum khat chawani lova nikuma Mizoram tan allocate ani to a kumina po allocate le ni a avai chuan crores aruk pathum mani crores aruk pathum hi Mizoram sarkar hian eng tiangin nge man ti hi man nam tak hi kan la thelem lova chu wang chuan khami kha state dang don velo state paruk chawin an don state paruk zinga Mizoram kan tel via khatiang crore za allocation nei sia notice reform siam tlember sumhu tlember kan ni hi enga tinge mon le ti kan soi mai ania in ti tha na lai te kan lom pui reng chu ole not is a mutlember kan ni po kan lo theve lem lova ti khan ayan dik tu tur team minon ti ro kan tia ke po del hi ka juk kala an team leader chuan miron munghe nge ni Mizoram House ti chuan a hole tur nen airport a kanin mule a atha thayang berin min lo I recommend ve don nia kanin tia mu tam kanin be sei via wa amaro chu chim lampanga khan ke ni chiat na ai na sadai chiat na kha thleng ta kha chu aturu em maya
ข้าขันอปดซอยตานี่จุวันแค่นี้เจ้าเป็นกันตัวลว่าสเตทรังควาเรลเชียดในตัวดังเตปอกขันกันเบสยังข้ากันหัวโลภาตะเทียที่ชิมลำปังขันปอยสาเป็กตำอ่างไอวางินจุดยังชวนเนี่ยที่ชวนสักนิสมนิเลปลีสมนิปังกันดอนข้าจังปอนิลวะจัตุมปอนิลวะจารุปอนิลวะครอจะสมทุมปัสริปอนปังเบียลอันนี้เป็น restricted tender จุงสร้างฮีกันสอยสัสกีอาบิคานอาหุ่นนักมินนตุกเจ็บลุตุกวางคานAA ฮันดิลซุงเต EA ฮันดิลซุงเตอาโลทั้งเรทินสียอันนินข้ามิซุงคานินโจตูรินยูซีเทสเทตูรินหุ่นบีมินนตุกสียเจ็บบกสียส่วนส่วนข้ามีบีกค่ะblanket restricted tender กันพัลสักอันนี้อันดูมีเซลกันพัลสักที่นั่นนี่ลงข้ามีเตะเจ้าอะไรค่ะ restricted tender blanket กันพัลสักอันนี้อ่ะโดนด้วยส่วนขัดยังอินกันปกต่อหรือว่ากันทิลพัลต่อหรือว่าอามาเราจู administrative approval เล่ expenditure sanction เที่เป็นหัลไม่ฮีอัตรากันที่ตัวนั้นยันอินให้system ทักกันวัน introduce โดนะเขาสายกันจอมไปกันปวนมันกันริงะสุดท้ายชวนเอาสำดานกันรอนติโดนะจู่ๆก็เราสวยโลกทรีลงไม่ยังช่วงที่ชวนอินนัสตะกินมินปุยโดนอันนี้ช่วงอินอักลเซลตัวระหิชวนขัดยังrestricted tenderหลังติตุมนักกันในต่อโลติข้ากันสวยดูอามันหมอบีกที่ง่ายเราสุดานังติดทับอินดานจอมิน restricted เราสุอัตรูหลังอินกันลับไปท้องที่ชวนตัวนักการสอยตัวเรียบไปหมอกครบมาเองติเงกัน supplementary demand ที่อัปุนตีเตเองติเงกัน revenue expenditure ที่3 ตีเตเองติเงกัน debt to GSDP ratio ที่3 ตัก ตีเตเองติเงกัน deficit กัน fiscal deficit ที่3 ตัก ตีเตขาอารัวละรอนสันกตุมันนี่เฮลัมฮีกัน opposition member ที่น่าอันรอนสอยตั้มเบอร์ขานี่อัชันมินเรียดปุยเจียงเสลังกระดูคบอันนี้เฮงเราสานนัชนิปขณะชวนสุรการนัทกโลอปุนเซลฟังอันนี้กุมเต้น increment อันหัวปุงเซล่ะที่ชวน DA เตกันตีปุนสกา DR เตลปุงเฉาเซล่ะอภัยจงอินักลเทโลเฮีอันนี้เต้นตุนกันสุรการเฮียน post fill up กันพัลสักเฮีมีเสียงขัดสังขัดเลซาสงาปรุกอันนี้ตัวเฮมีอาตานักการเซนโซฮีไวเบลสังขัดเลซาเลสอมประคัดปอยน์ปนิปังอาทิงอันนี้สว่างอินสุรการน่ะ department ที่น่ะอินได้เหล่าน่ะวักันซีเหล่าน่ะสลุตุกค่ะกันเราจุนเฮียนิกละนี่อบีกตะกินเฮตัมอันไว้ลำปังเฮียนินอินได้เหล่าน่ะอเหล่าน่ะสจวละdepartmental review meeting กันในปุยปอยน์pyramid เล็ดลิงอังเดียวอินนี่ที่เฮียนอจุงลำอวงอันไว้ลำเกดเอาตัวเฮีย collapse เล็กๆกันนี่หน่วยลำยังไงสักรู้กันอินที่ที่ส่วนอันมามองงอยอันรอนสวยฮีกันโลง่ายปอยหมัวฟิลับกันโลพัลสักตาตัวนายเฮียนนัสตะกินกันสุรการนัทกอินได้โลนับพอฮีสิงจวงเตะเฮตียกันหันตีตากันส่วนกลุ่มนี้สูงเล็กเฮียนินอาเซียมตาบารุสกันสวยดูซูเฮ้ยอาจวลกายอัตานี่ตัวนั้นจังส่วนกัน strict ต่อโดนนี่เฮตียงจัดกันตีโซเซลส่วนกันทิ้งโลไม่โดนนี่กันอินฟรีข้ากับ department ตินพอยน์อาบิกตักินกัน DPR AR เต็มโล strict ต่อตุรินกันอินเรบุนเดียวเล็กง่ายต่อโดนตีกันสวยดูตินเป็นส่วนเฮียนกันเซงเฮมสุรการมาสักขันมีจักว่าสมสริปลีเล็กเป็นส่วนเปียเอ็งทำมันนี่โลกข้าก็จะพูดริตัดลิงโลแกนี่มีสิ่งที่สังกัวสังอาสมกัวปริยัดกันเปียเหตุการณ์เราที่ทำมันนี่มาเซงอินกันเป็นส่วนอะไรเตกัน senior citizen เตอันโลมันนี่อันนี้เตะไปสาลุตันนี่เป็นส่วนอัตราหรือว่ากันเซนโซเฮียนกันบัจเจตปุ่มปุยจะสมประคัดสวงอาหลนี่สุดที่ครบส่วน ZPM สุรการนั้นว่าเฮียน
pension hian sum akal na sa heta kan sum sen bel hi vaibel se zathum pariat chuang ni ti chuan sarkar na thokhlua te pensionale wages kanti pathum hian emi bel khoma kan sum sen hi kan total budget atangin za somnga pakhat pakwa pasari atlingani so ani dai mai ni heng hi kan soi zelanga NIT forest clearance hian vaibel se som point pathum pakwa kan pea kan budget bu khan vaibel se som pani point pani pali tin en ziaka ma sengin a department lamten vaibel se som point pathum pakwa ni antia dikjok tura kan ngai ngota sarkar masa clearance la loving an lo bung ve tok maya ti chuan penalty kha apung ta zel boxia tam ta lutuka ngai dam kan zuk dila min ngai dam nu a ti hian thui tak min ngai dama kan tlak ngala ti chuan kan NIT sakhu tuna chuan an chun zom tran le thei to a saknan khuan vaibel se zaruk somruk pakwa andong to ni ten tuirial HEP shortfall bill vaibel se za pakhat chuang kum nga chunga mi min an thing thut maya an mani thing ro ti don ila an tladai to box ya ti ngai na om silova pek sak khangai ta vai khata kan pe thut thailo installment te ten min chan bun sak ro kan tia installment som panga kan pek min phal saka kan rule fail vek to ni chu chu ten health hianin a health rima a max nena in kai no ya hianin improvement ni kan tina sa hemia hian kan in seng na sa ni kan health department hian ai kan ti lei thailo mi pui ma mo ani tlat awangin hei kan thil phala kan in seng nem viau to kan healthcare system hian dam lo bil adai lo te kan tia adai khop chu khowela tu man pek thei karing lo achina ma nuai nga china nia nuai nga ba khachu sen bel angai ve to nuai nga ba khachu kan latlin bik lo tin private hospital ti an ron zom sela azia omangan ti min zom turing kan som renga andu dan tele kan du dan te soitlan angaya tuna hian damlo he thi hlom emergency tak tak operate ngai te ICU da ngai te khatiang chi chau kha private hospital min zom lo hian refer theihna ma se kan lo pok dewa kan refer nem ta em maya ani ret asang sia dam lo khan nuai nga kha ei ral sak tabi kani civil hospital a kal se nuai nga ro khan adai rei do ni ti chuanin kan refer ta tru maya kan private hospital te an lok ta tho maya chu wang chuanin min zom du lo na chan hi ani mai om mange te po kan ti hial ta tu na tang chuan refer case hi ani nang taka kal turin kan strict to do na ti chuan an ni po min zom turin kan la som reng ani tin bu fai kan mamo te tam tual le nga ya soitang khan power le na lo nga ya bil kan tipung ve box si lova building te hi kan lo tla cham em ya chung far moi to luangam lo sarkar building chunga chuan sak bel nga hi alo tam em atuna hianin kan all India service officer te an lo lut bela bangla po kan pe thaila aza thak zo kani ten president India president te prime minister home minister te lo kal sela governor kan thentir le ringota khang han thlen na tur po kha kan nei lo so wang chuan building a hian engemaw zat a kal ral ve bok ti ka hria ila tin kong a hian helai sairang borvel nikum a kha NHIDCL te mo ania kan mo ani lo ani dik chia chuan maro chu keini lam khamin ko tlat zel sia chu wangin kan mo phurna ani lo chung khan NHIDCL kha kan zuk pui boma kan MLA te po kan ditela vaibel se sari zel zet kan zuk seng very ngot mai ni an kong laina khan kan ti tu ni hau lo kha tin aizol bypass a hian compensation a vaibel se som pathum chuang kan seng boka lengpui airport runway a kwan saskia tangin crore som ko pakhat kan senga anai lo crore khat dang kan pek bela PHE tuipam na hian crore som sari pasari chuang kan senga committed liability
poisa mu na tur mu malom silo man na tur duan sa silo apo nga puya du sakzong work order in pek ngotte work order po silo va lo thokro ti ngotte ni china long tlai west bl tu ina asoy ang chi kha khatiang kha sarkar ma salo ti kha vai bel se somruk le pathum point pakhat chu kan clear saktoa vai bel se somsari paruk chuang clear mabak kan lania kan ti ni mialo kan mo ni mialo sorpar masa ki tok kan then na tura hian kum thum chung in then fai man kan tumani sports a potam amar chu zol pui kha kan han soi ani maya ten kan loan interest rule na hi Post speaker sports a khan eng zangi ani ti soi tang lo sela nuai som ni atlingem ti te po hi kan thcha ka lo ma le kal pai pe kho kha kan on pedon senia ka ti to kha session masa poi ti to a kan thengin min lak pe lawa kabi la non dia ricota lom si lawa post speaker sarkar suma gang to khopuya circuit house upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang si te po hi soi hi thangem oti thleng hi kan ngai to ve to ni soi la to wang chuan zu in na sat lut tu ka wanga kal thei lo tiang chi te po hi soi tur hi oma se min ngai dam ola dole expand in dole kha ka chu speaker ka biala po khen work order lawa lo lai ro ti top kha omani ole kan minister kha chu kan ron peng cha kan ti to kha department khan lo chin cheula ti tak laia kha zona po ka zota inhna te nge ni a eng department a nge ni ti kha chiana ba thaba mela work order lo financial sanction lo administrative approval lo ti chi kha eng department nga inhna te nge ni ti ka soilan chiana sports department a tamber kha ka chu speaker kapia la khwan sai rang feel lai na khu work order lo an thonia he kan la zong me kan ne post speaker lung laia post speaker sai rang feel khu nuai so hian kan saski taka da thlap ania puti bi stilal ven chunga po hi kan section masak ber khan nuai som heta tan hen kan lo da kha mun danga mangsu o kan lo lak lo ve to azies eten man mo boka vc ten man mo boka ti khuan ania abial tu mla ten na munate po kan zukala katia ahar salawang chung zonga tia ma se pavilion siam nanan mang ta de ya chu wang chuan kha nuai som kha katia atana saski masa khoya ma omlo saski nuai sani kan deal chua khan a project list ne na thlapa project list ne lo saskia hian sanction ngai lo chu wang chuan in ti ming chiat tu ma hetia ti hi dik lo wang ma se ka chu kan soi fe lo nge vai bel chen hi lo vai bel cheli a ma khata tangain tia khan project selected eng ma lo wa vai bel chen hi ka semania pavilion atan mizoram pavilion atan lovin feel low like so feel like nuai so mai tam nuai so pasari nuai so poni lovin nuai so pasari ani vc ten tu na khu min thing me ka chu kala boi pui me ka tu kina khan vc te po kan in an lo kala in ayo po fan chung lu te po khan lo bia a kulai ko sakorti chon kong siam tu kha chu wang chuan out of context ni to de kulaya khuan nuai som po sian na tura lova bia tu mele mbasa te po kha sa min ka fia asum kharua man thlapania finance minister finance minister kan dilna po list ne en cross thlapania sports minister sa tak po kan seson basapra khan ali po pe thlapani post speaker tu chuan hi samsung order te po ka kol thlapmaya chu wang chuan senior te hiling sia stela lo ti lak lo to hi ti sak du lowila in ti ma se nang mani hin ming che so Speaker, puke valal vena, MP in. Speaker, mani chuan saski masa. List mani chuan min pe thei sela ka zonga ka pholo. Speaker, không ai kan sai ve nok ten kan house ka hai kan ro rel hi kan leader awai na pa asoi me ka kan hial kal ring maya hi chu athalo he mun ni in soi fia na mun ponilo political campaign na mun ponilo he simangu kan nong changa moi lo lutu ole speaker house leader ngai thango kalau sei velok them chan chu
abial hu ya khan work order tel mi lawa veng pakhatin nan tho kan sarkar nu kan pe ko ma kha ani nom to house leader zom takin hian thu soi me ka opposition lam tang chuan point of clarification kan ti point kan dil the anau te hunan di thua hi chu an zalu ko ti aza thak leader rin an hatluk na ni kan house leader ngai thango chun som sile lepo speaker loan interest rule na le a capital rule na hi kumtin kan budget a hian da zel angaya chu sarkar masate masalete aṭanga khatianga kan poisa puk lotling khom accumulative khanitani chu kan in ro chung chho zel ti hian ti chuan apung kha rul zel alongaya apung rul hun oma tin asumpuk hunakha atop hun nena kan in nan chuan a capital nena kan rul te lo trula khatiang khan kumtin hian ai nang chho ta zel ani chu atu sarkar point ka sayang khan poisa kan puk lo thei lova heng kan in dai lo na te po kan puka kan revenue receipt anga min pompuya central sarkar po chuti thau chuan nia se dang zong po chuti vek chu kan nia kha indem na turam chuang lova khami local chho zel kha ani hrim ani ti kha kan soi du'a ten kan emi alo san na chan le chu kan soi to tun kum kalaya hian devolution of taxes in there machia alu tle ma wangin central sarkar in kan don tur atana min pe kha min ti tlem sakta veka state zong kaini kha kan be sei aya tlem alonita atlem nahi bible sa somli pasari point pathum pari lai atlinga kaini state ta te tan chuan hei po hi dong tur kan lo in ngai kamitin tua ma kan lo lak ve anom ta lo hi chuan nasa takin min ngong ani ti hi kan soi du'a tin mkvi ya sang ni le som ni le pathum atangin pension an lo in pe thei to lo ngara tiringot chua dik nang pension thei in nia in right ania ti in an vai khan pension kan han pele ta veka khang te khan angong thui via wa ten gsdp dik kan man hianin a percentage si ati sang ani ka soi tong khan ni sina ka soi to a kan man dan chu kha kum eng ma za china chuan ti khan ngai kha o cho mai do na mar chu kum ni khat chung hi chuan in gsdp dik kan man awanga kan gsdp lo tlaniam ta atak taka sum le pa ero chu pung reng tho sia kha ma se a percentage zonga lo tlaniam angalanga kha chu a effect kha la om veri ani ti kha kan soi du'a ten heng chung hianin general service te kan punga social service te kan punga rui lo do nan te po poisa om ngai lo khan wai somli kan han da a tin tu na chuan hei thil hui lai chu lampang te archaeological survey ya la om ngai lo nuai som te kan han da a tin kan artist te tan music and art cha hian nuai som kan han da a tin kan ngo te hi eng mo nei ve reng hian ni a hei tu na po min deal mek hi eng mo zat an oma sarkar in provision cheng khat po kan nei si lo ba pek mai dan ni awang mai ni ma se kan ngai poi mo sia eng mo ti tin kan ngo te man tur hi kan dap angaya chuan kong dik lo po min zo tir thei lek mai don te hian alanga hei hi fel lova chu wang chuan an pual hian in poisai om ve te se kan ti a tuna chuan in nuai zange za somnga kan handa ta tin kan economic service te po apung zela ti chuan in han hol da khan crore da tum somnga kan da DRH da big thlai thar le nang khan za somnga kan da hi tok tura kan ngai ani alo tok lo ni chuan kan ti bel le mayang kumina hi chuan in so thing re thi a that don kan rin awangin kan sen tom vak kan ring lo ani ten state university tu tur po om lo ti tok ta kan oma
nuôi dân hi som ko pariat point pali pariat kan da eti kha kan soi du a ten development bank kan soya tuna hian in pu cha mek zel ani a heng kan development bank te hi tangkai takam han chho turin tun tram chung hian kan pe thei mai thei kan man mo lutuk lova phoi loi da wati kan du lova hi chu kan commitment ania kan lati don khop ti kha kan soi du a ten tui pai phe kan in chan lova subsidy in kan la a sarkar ma sahuna khan chuanin coil khat kha coil ni azel an chu thina ni an boi thak zia chu kei po ka dil ve a coil khat min pe ve a ka huana tan ka ko ka motor nen ka ba phur dona ka mu lai re in coil khat kha coil ni a an pot treta ti chuanin a chan ve ka hon ni khatingar ngar khan an lo kalani ZPM sarkar a chuan coil khat ani mai po the om ve to lo chu an in chan lo mai kan farmer te hian hi chu ida trewang ama mo lo chuan an I don chuang lo ama mo te ma mo khop deuh thoi da ten kan tian noi san hi som nga kan han da top maya chu wang chuan pai chuan in kan hiang nar khat tura kan nga ya ten student excursion tur hi noi za da tur kan tia noi som nga lek mai kan lo da hi keima thiam lo ania ka lo fil siang lo ani taberin ka ria keima mo liao ani amaro su kanjir lai te lo mang ang lo selangin atul phot chuan additional hi kan da bel le tho don engma thaphan na tur om lo ani ti ka kan soidu ani ti chuan district planning committee tun ma tanga loading kha na thok thei lovina oma poisa pek anni chuan lo wang khan nan thok thei thlat lova kan DC ten an bial chung an han fanin mi puin har san nan lo soya VC ten har san nan lo soya cheng khat ma pek tur an nei si lova bial fan poi kan ngam to lova ni a hreomani an tiani chumi chu alo re theina turin nimina khanin district catalytic fund district khata crore khat chumi chek chu nimin khan hlanna kan wa manga kan DC te online in a local thailo chuan an ron manga hi bottom up planning low in tran na turania lai secretariat dai lima tranga an khom dan po hello ten budget kan siam sak ngai thin khan ni tolovin an ma ni nge in grassroots level planning kan ti kha ron chop chuakin DC te kai roina mangin crore khatin bul kan tran tir dona an na sa takin a big tan kan thalai te atuam lom tra tura kan ngaya ti suan priority an on thanga district in DC tin te Land Department frang te in el turani kan tia hemi ba kichu in angin kan sem don to lo chu ati tha apiang performance grant kan teng chu ti tha chu kan pek bel cha zelang chu tiang chuanin in ti thai phot chuan in dong hemang kan tia to na tang hian in el na thar kan han siam don ta hi a thle a to ber kan soi lu chu post speaker hey thang thar te hian min thlir renga kan nung chang te kan hoi her ang kim hi kan thang tar te nung chang hi adang lam viau tamaya kumin Christmas walk ve ta winter fest kan han neya asing tel sam lam muala anan lim khom pathian faka lam dup mai kan en khanin ma ni mobile lo khoi niam pe mo khoi laia lo ti mo wang deu lo nui vur mo ka pakhat ma anom lo zunia Solni zan khanin Ketri General Conference sai tola ka han man puya mi sing rukvel zet an kal khoma ti tak lo hi pakhat ma ka mulo ni kan thang thar te hi andang lam to ni han komila an du zong chuan soi mai an du lo zong pon soi mai an frang to ni dot soi ang deu thu pe hel kan tiang hi an ching lo tuala tuna hianin kan enton an ngai to zok ma hian an khosani ten zu te po hi rui bung do hian tlem to lutok kan zen ji atang hian in rui bung do hian tlem tual zu le muam ti ching po an tlem tual kan tluk lo le hian ka ria chung ho te ma khwa chu voina hian kan soi ni chung ho chuan min thlir ni
ti hi ria ilangin khang ho dan zela ro thling ma son na thale kal phung dik kan thlen zel theihna turin kan thiamang tokin budget kanan bua sai ve ania po speaker lungrual taka min pas pui turin ka han nge na ni kalome pas kachukan latilo dewanga general discussion ania nikina demand discussion hona katidonia le tikhan the annual budget for the year 2026 to 27 Second Chief Minister zone takina wind up zota a general discussion on the annual budget for the year 2026 to 27 chukan du tok toang tuna chuan discussion and voting on supplementary demand for grants for the year 2025-26 akan kalanga bulletin po February ni somni paruk sang na somni paruk a khan kan sem to Chief Minister zone tak Finance Department chang tu pulal du oma supplementary demand for grants for the year 2025 to 26 to House on submit turin lo somagu po speaker ipalna le House zom ta rem2 supplementary demand for grants 2025 to 26 hi House zom ta ka hian karon submite supplementary demand hi budget discussion a sei ho ani ngai lo thina hei company chung chu supplementary demand hi sei ho du kanom em tin kan in zota sei du kan omlem lo thin khania amaro chu member ten thiat thiam lo mo shiat fia du big lai kan nei chuan zo la siam arem thu tura ngai la chu tiang chu kanom em a kan omlem lo ni chuan kan Chief Minister zom tak pulal du oma kan so mga supplementary demand for grants for the year 2025 to 26 voted amount cheng vai bel chias sangthum za sari le som noi somthum le pariat singruk sangkhat chu house pompui turin aron dila rem2 piang in rem2 tiula rem2 lo kanom chua rem2 lo tiula ole supplementary demand for grants for the year 2025-26 to house in Lurol takin pomta a tuna chuan legislative business akan kalang tuna kan pass tak supplementary demand for grants for the year 2025-26 kan man theihna tur bill kan ngai tu alangai dona Chief Minister zom tak pulal du oma the Mizoram appropriation supplementary demand for grants 2025-26 bill 2026 to house introduce palnar on deal turin lo somong Speaker supplementary demand nge karon deal tur ka appropriation no ito rem tilo kan omlawa supplementary demand khachu Speaker, the Mizoram Appropriation Supplementary Demand for Grants 2025-26 Bill 2026 he House introduced palna rondile le kan rem le han introduce sela Speaker ipalna le House rem2 the Mizoram Appropriation Supplementary Demand for Grants 2025 to 26 bill 2026 he House zom taka hian karon introduce Pascal adil thayem deal thaye min pas pui hal turin karon som bok ani kan Chief Minister zom takin the Mizoram appropriation supplementary demand for grants 2025 to 26 bill 2026 House introduce tak chu aron move pass aron deal hal boka appropriation bill hi kan se ho ngai lawa Chief Minister zom takin pass aron deal hal boka kan buk hal mayang the Mizoram appropriation supplementary demand for grants 2025 to 26 bill
2026 chu pass rem2 piang in rem2 ti ula rem2 lo konom chuan rem2 lo ti ula rem2 lo konom lo ngo le a ko pian sem lo le The Mizoram Appropriation Supplementary Demand for Grants 2025 to 26 voted amount Chen Webel Chia Sang Thum Sari Som Noi Som Thum Pariat Simruk Le Sangkhat Le charged amount Webel Chia Som Pathum Noi Som Riat Paruk Singruk Sangruk Abel Khomin Chen Webel Chia Sang Thum Sari Som Nipali Noi Som Nipanga Singhi Sang Sari Man Rem2 Durbil the Mizoram Appropriation Supplementary Demand for Grants 2025-26 Bill 2026 to House in Apasta Ani Ale Vawiin aṭanga business to Kanzauta March Ninga Sangdile Somni Paruk Ninga ni Joma Dar Som Lesson Viak and to come le Donia Sitting is adjourned.